Is-Sibt filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lil Mildred Azzopardi fil-parroċċja ta' San Publiu fil-Furjana, ċerimonja li matula spikkat l-imħabba li l-familja u l-ħbieb ta' Mildred kellhom leha. Fl-omelija semma kif hi kienet tgħix ħajja reliġjuża u li issa Mildred marret tiltaqa' mal-mulej għal-ħajja ta' dejjem. Mildred inħoss li hija l-magħżula ta' Ġesu. Hija dik li qiegħda fil-mirja tagħha għax sabet illi ħadd tkun ħaġa waħda għal dejjem magħna. Kienet dejjem magħżula Mildred għaliex titlob ir-rożarju kuljum. Kienet tħobb tmur il-kappella tal-Lord li għandna hawnhekk fil-Furjana. Il-Qudies ma kienx tfallih. Tieħu ħsieb il-familja minħabba kbira. Nqisu kif ħadet ħsieb ir-raġel Alfred f'fedeltà mill-aqwa. It-tifla tagħha Janice ukoll waslet messaġġ qasir biex tfakkar il-memorja t'omma f'isimha u f'isem l-aħwa tagħha Marija, Amy u Kane. Isemmiet kif ommhom kienet persuna ta' valuri kbar u li dejjem uriet imħabba kbira lejn il-familja tagħha kif ukoll lejn persuni li anqas biss kienet taf. Valuing honesty, positivity, the goodwill of other people and that humor can heal wounds. Everywhere you went, you treated people with respect and listened to their story. You were like a button. You held us together. There was no time when you didn't offer support, and when we were wrong, you were the first to point it out. Carefree, but caring at the same time. You loved us, and we know it, and you did everything to make us happy. Mildred Azzopardi kienet inqatlet f'inċident li seħħ f'Talis nhar il-Ħadd li għadda fejn Benjamin Katkuti qed jiġi mixli bil-qtil involontarju tagħha waqt li kienet issuq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Ir-raġel tagħha Freddie Azzopardi wkoll spiċċa ferrut serjament u għadu qed jinżamm taħt osservazzjoni fl-ITU jissielet għal ħajtu.